Ateker me kumam nyimukan magi kumam gallery ango Moses Janopunya atiekan kede jakait achiel dabobon me otio kede ikumam gallery. Ikumam gallery otie kede mano platforms are otie kede the other side me media kede udo be otie kede bad me sako. Tinini oyaro yamo ibad me sako dia ayaro gamo jakait nga wotani komino wa ong'eyo jamini mogo abecho ame otie kede ame mako sako nyo bedo sako nyo ame otimo kede jamini ame podi mitere so ichuo poyo neno Opoyo sana poyo gama. poyo tin bino manoria makin kede Moses Chunya yo. ng'eyo be ibino yamonewa nyo bedo kumam gallery nyo ame mitere jamini amegi ibedo timo kede chemogo nat achi apat ame ikonewa tin apoyo sana Ebo. Ateker me kuma poyo jo me kuma gallery tigama kane. Ango nyinga Richard Olobo anywali me Kalaki district Arabonat Otugoi town council. So ada beda acheli kom jo me kuma gallery. So kuma gallery take the departments kitaina yamo kedo take the side me media or take the side me development. Ame side me development oketi sako o take the sako ati registered. Ename tino mito yamo kopmere. poyo sana Aso iko msako wani o-registering eni Kampala kane. Now background me sako ni ogere i 2024 tudwe madek. Oge bala group me oriamo i social media kanoni WhatsApp oko yambe nan WhatsApp kane kabedo me wan bedo teach me maybe posting Germany yamo kope mogo discussing. Let's have something gimora kelo wakara chel. Di jo members odo ti group me WhatsApp oko yewe no. Oge ununyo group. So oge tuko koge kede soliciting center morati that registration okay to 10,000. The members are corresponding balajo kanyi chiel. Then we said now center ni tiedong or timbenyo ko yambe we koge ununyo oge unusak. So okoge oko me saving. Oko saving oko udobe oude tiemede. Now kamo ge odo kede saving members achoko yambe no let's register this but opore bedo kede nyo kede objectives pilioromo yambe oge unu saving dioli kede gimo tiemito. So iko mjamu ni mo udo tiemito be timere achiel iko mgyo bedo be omito udo neno be o growing or like okelo kumam atie Kampala kane. But our aim was basically awobe let me say the youth ayamba wobe uda nyiraro igaro ngoy but the youth ipongai. So target odo ti ipongai singisi ipongai tie Kampala kane dioko nyada moko yambe no ipongai ile tie Kampala kene ipongai cheti chialo ipongai cheti abroad. So ko yambe no we kokeli miego wati abroad kada tu ibini kane ijoining owa. So imiego hapa todo tio kada ko yambe no waru nubedo karachiel gidi ko joining nyo kumamgala. So objective achelo udino to grow it. So podo take the plan no mene no be kumamgala saving pore dongo opore kelo ipongai dedede ibini ko joining nyo kumamgala yo mitendo no be opuonyogi koni ankita menyo me saving. So ya chepu mare omio wako yambe weko team sako tiebe omito udo neno be omio idwegi aro luongo gi bidwe yango nanda adodonga ba amemeda chochoro chamo birthdays moga did. So idwe arabo iponga iwachie Kampala kane ingyo singso maro timo tiche atitino dabubo sente wa kao yambo teri bank dabubo tero charges atote sa moro bedo ka bank liye. So ko yambe no we koket sako me dio saving o atitide tekini twero ketu tutumia ota de geni tutumia ota re ota nyim buli dwe kita me wano saving o kedino udi itamonyo konyo wa ara kere konyi da wado konyi daro senti no pika itero 20 ni bank le uchuromo mako deposit tutumia ota re tu i bank aduong yari ya mokidana tekelo million tomon ini ko kede nota achiel me tutumia ota re le uchuromo mako so wan mi wano kelo man me pacho. So koma dek mere tiebe omito neno be oketo like kai mito kwa loan
omiyo loan atie affordable, small interest. Actually members ena bedo piny koneno benyo, otimbe nyo omede arabo duoke piny. So apparently take the interest mora atitidi, amejo dagire won, tie jo kwao sente, jo duoko sente, amano, kede small interest, by the end of it all, oyaro ribonyo, amedame jo gamo ilono. So madek mere, omito neno be, imembanwa, take the after like a period of 10 years mwakini tomonota nyimkano you take the stable financial they maintain a stability menyo mesentegi like you take the sources balaka peko pornedano eromori ngokuna wakabakadi ya kwanyo sente so objectives wa pero udo iko moti ekede and gigo eno inspiring wanti monyo ye okuma mgalare sako amenan oteya money okini yam bote kede side me media boy no ni neno nan moti yeni side me media ine machines gi and other things now vision me kumam gallery saving Kampala vision wa chebe imune chebe to create long lasting financial institution that will help to eradicate poverty among the Kumam people by providing affordable financial solution like kagonya kede kumambe omito kuratam kagonya kede kuma do kama otira chiaro konya Aroniang yaso. arabo en gonya ber kano kede kuma Li gony ber kede kuma mi dia ko iko kuma mi no da ikado. Piudo kame jotwero udie sente arabo timo bank kame jotwero udie sente ame konyo kwanyo chan ilobo me kumam arabo ijo me kumam kede miyogi ara loan atie kede interest atitidi ameda atitidi I loan itamaro mogonye kedino Opoyo sana. Iromo ida medo kali yamo karamori ber Yes, opoyo totwal aneno bala yame iber. Memino jo udo epone moro amegi twero udo kede loan. Mano iwel arabo ikare modwoke keda mosoko udo idi duoko dido liame di totwal iepone amechalo man. Good. So vision wanino and mission da bucho chalamano omito neno be ogero kuma mgalare bank ya nyimkano purpose wan chemi to be o wood bank make kumam molungo be kumam galari nyo bank so en ber ko maro moya moino amakre kede mission kede vision kede background attitude no So teker me kumam ng'iobe iwinyunu mano jakaita me otie kede kaneni dido tie wachne wakope same mako ne watin mano kumam galari so jakait lobster ng'iobe lasima itie kede kop moro ame romo chukurona kede chuny ng'ata moro ame tin tie winyo kope sogi aya basing mission objectives kede vision motie kede kumam gallery tie registering ng'ata moro kene atwero donyo ng'ata chunye temito but basically we are focusing iponga isingiso iponga ename wanotie mito registration ikumam gallery ogeo kede tumia tomon kitao kayamo kede cha members oyebo chulu tutumia tumia tomon but kamoneno kede be there was need to run some things digine na members okobedi meeting koyambe no omede do so natamani yesamo yamo kede ni donyi kumam gallery tetu tumia otare registration dai donyo kede tumia otare no iyaro will share tumia otare registration iko will share ditie donyo so it will cost you about can I say ballot tumia otkany pidonyo kede registration so iko udo be kumam gallery tie kede department molongo be welfare in fact aside me kumam gallery saving Kampala o tie kede welfare welfare ni iyaro udo benefits atota ikumam gallery ang'yo bejo bedo neno wa samoro I channels wakano yoti to araboti nyom yo contributing o sente so o take the department no me welfare amechi ya person mereda tie it is working very well so akwa kumama chene no wayoko kano bia ijoiningo wa
ing'eyo bi twero bedo kedewa, come and join us and we move together because otiemi to tero gini anyim. Now, welfare okonyo dhano basing on Germany bala kupamakre kede to nyom, but to okonyo jokany jokany duong' mere be ang'o member iko udo jong'won ka ene of idwena akara teke idwe tomon of course liagi yaro to ichiel dakona kede ara ka ibedo dako chwari. So jong'won go kede in do jokany en jome mama ni toto ni en jome kuma mgalari konyo ino in terms of to udo contributing sente moro okoto kokonyo kedaika. And then ka yaro nyom do basically ipore bedo member, itie registered, i fulfilling Germany kadede itie conditions mogo mipore fulfilling fast. Amio okobino forward okonene nyo o supporting inyo i function ni mitie kede nara wedding arabo nyom wana bino. So kali tie member da podoromo konyi tek didi ti active yoto kede one. Oromo neno bedano ni le Moses le mbedo kede one don ape koni okotone oketo list kuno joko uchonida kany to mona mano en kitamo supporting okedeno pi watebe kelo jodede kara chiel and the general watie be omito unity omito tamo ribakino kumam dedede. And by the way wekayami kumam gallery o launching eni mwaka noni o launching eni dwe ma chiel budwe kany dwe ma chiel budwe kany o launching kumam gallery pi o udo registration mere ito udo registration ibudwe kanyare budwe tomie kanyoni medwe me kanyare 2025. So that means we are now almost making 1 year. Now, kao kile ayamo kane kumam gallery is a registered circle group. Made angeo with the time oyaro udo funds the government is supporting Dongowan because we have a lot of objectives, a lot of plans to do. Omitone nobe oketo tawa la kikuno aro tuboy ara beremado ara soroti molongo be kumam gallery with the time plan wati of about 20 years, but in that time angeo be udo yamina becho timere. So ngata tiemito en komedonya donya luoro kurubedi ikomi. So kaya mbo take the shares pi toto meja ngio ko pamakre the circles. One of the most important thing is circle bedonyo share. Pi kaili ke the share liateri ek me government promo bino supporting it. So I'm so happy that in group 1 almost every member take the share, but we are still receiving jamito donya. Pay 20 kodo shares. Now pinyomi ate yamone jobe joiningo kumam gallery. Ingyo esa moro jo romo tamo be ikumam gallery kane o gambling. But otimo research okoneno be nyo inono no me joka timo pio o maro to kotimo benchmarking isako sa dongo bala sako me parliament kano recently odatie western tie sako molongo be nyaksura bedo me jo chak farmers atimo chak jogo tieke de sente gi atot now gi lending ochalo de like gimio loan gi ichalo de liado bojo mecha ke pijo mecha kurede tieke de nyo gi sente do. So japad go maybe japuro matoke japuro soya maybe cabbage jogo do bino omio sente oko supporting nyo program ni no kado initie ko chatu dini dwoko nenyo sako sente mere kede interest mora atitidi. And what I learned from there ingeo ka sako udo sente do kutot Yung merebe interest adokonyo titidi ne members begini teti at 5%. Do bala inan member romo mi at 15%. So sente no dogo twai group. Meri we mano kado kate winyo ginen president me Uganda da udo te yamo kopa makere de mioga and PDM. Etie bucho joga mo PDM oko chamare yambe jogo nan pore chopi e pore bedo circular. So angebe wada liotie i track a right. President yambe e pore bedo circular. Ka inegamo duoking at da kogamo eko duoko amano one day we keep on. So by the end of maybe 2 years we don't take the cente aromo million tall can. Okay, and yambe bully group bully parish or million tall can. Mano bully parish. Now kajo de gamo pinani parish no arone no besako sadia tie. Asa kos goti arato mona mano dong merwe bully sakara udo million maybe ot kanyamano. So sente noko bede rima man. So plan tiebe opore nudongo. So wada ikuma mtucha.
obuma kinunu liame bi joining Okumam Gallery kene kene akadi di geo meri ara bi geo numeru please be trustworthy ngioge apirete isente obedo trust joko kede sente sana sana pi iromo entrusting sente ni isako moro melio wandiko isako just mutual understanding kali dano no besento chokere dano kotimonyo korwenyo kede sete omi neno toto mejo teke denyo Daud kede kumamu longo benyo Daud kede kumam mana udo bedo Imi ayamo sana gung chuny aya longe be gung chuny so kai chunyi gung lazima udo peko moro poto in fact for me what I know piada gena tamo bedi sako mogo ichalo kuno mogo i Kampala tuni gia tek sana jo chamona sete pinyo lia following o apo udango tich na udo chwa sente lia ngiobe sente na teti mobenyo ikuno ineno so amewani Kumam Gallery o take the accountability me omio jos niang kita megi saving kede after every 3 months omi niang kita mi saving kede iko balancing itabui okoneno be sente ti account ati benye ti upere two o take the external auditors ame oudo ngata ti professional lio kwanya dano moro kene get someone who is professional eko bino eko auditing okomio group wada bote kede auditors gi kengi so auditors one or gida timo audit gi ko comparing kede my external auditor cha then we move forward. That's how we are doing ours Kumam Gallery so angiobeli yote mi raisana sana pinan bas opo ino totwal ng'iobe iwinyunu mano ibut ng'awota achiel jakait liadi yamne wa nyingi dadu age okede nyinga okayamba ngo Richard Ologo Coarebs so itoro following mano Kumam Gallery karamoro kene Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram karamoro kene iko neno baby no kede aida do bi idonyi Kumam Gallery kai winyo kope so ame mita mano dio kotata mocha bio donyo tiga mo kwa be registration testing tumia otare kene dida iko wilo share moro atitidi dio ko bedo kedi karachiel dio nyero kedi dio saving kedi kame peko makida dio ko bedo tie kedi kame kare me yom chunda odo bino bedo tie kedi ogamo totwal Kumam Gallery